بسم الله الحمد لله وعلى بركة الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أبلينك يا خبجمو في جالتمو خنين فيديو خن دعوة جرتن الحمد لله رب العالمين أرانتنا غلطة خالقة الحمد لله جتشا أرانتنا كنو رفنيتي لغمو جو خيستي أرغمنا لغا جايبا خيستي لغا غرتي سينان أجايبا خيسي جرتو خيستي أرغمنا لغا علماء وني خينيا قالين جران خيستي أركمنا جتشورا إن شاء الله تعالى خناف أبلينك يا خبجمو في جالتمو ميغا إن شاء الله تعالى إدون أما جرتون قولتي بكا جانين جرا جتشورا إن شاء الله لغا مجو خيسا جتشو بكا سينا أجايبا قبدو إن شاء الله شيخ خينيا خنا أركو جرتن نما سينا أجايبا قبو إن شاء الله تعالى شيني إسان درو ترلين نما أجايباتي إسر راغرتي ملي بكبوانيتي جراني ما شاء الله أكنا غمساتين إسن دبرسا فيديو تنا ورين داوتن إن شاء الله channel خناغا إن شاء الله تعالى سبسكرايب لايك شير غودا إسنين جيتشا واحد دودا سرار كتن غمدوف جراتن سينا شيكن كينيا بفخنان إن شاء الله هندي سنيف ديسنا ميغا غما شيخاتين إتشي إسن دبرسا شيني إدو دلوتاتي في مقاسا إسنيف في مجراتا غرق قلبي قاون نرغي فدا إسنين جنة شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما جلق أبرتي مقا خيسن دعوتو تان والبراء. مكان كيا شيخ مفتاح شيخ طه أحمد رارسان ننجامن إدون اتدلن الناس أسما بدنو غندقولتي دا خنما المعروف خن بكما تغندش آمن نجاش كتبكمو أسما تدلن أسما قدن أسجرة إدو إسان شيء آمن نجاش إرادة منسان مسجد إساني سنرى أمانا نوتور كاغبا إن شاء الله تعالى. ما شاء الله ما شاء الله. ميغا خانا خيستي شيخ خينيا جلقابا غاف توكوف قرآن عليف يتدما برتي جرتا. نعم. شيني جلقابا قرآن إرب برتن إنيو هاتو أي سبكتي قرآن جلقابا برتن عليف جاني تما عليف لام جام وانتف شيني جلقابا قرآن رب برتن شيخ إنيو مينو يبسا إن شاء الله. نمني جلقابا قرآن درا ألف جين قراسيسه شيخ حسن أحمد جامع أسمت دلتي أسما ورا قرآن ما قراسيسو نما أحكام بيخو إسرت ألف قرانه إيغا سمبودا إيغا حرفي إسرت برّي غير جوزشني إسر قراني بودا أماس أغرغارا إسا خبير اسماعيل كجاموس وج إسرت جوزا فرقرانه سمبودان نما عبد الله أحمد حاجي جامو أدوني في شيكن بيجي سوماليا دا إن كنتين أدو إسرت آخر فينه سمبودا غاف سوماليا دت بشيكن ديمورت جيرانسان نديسه أسيغنو نكاي نجب نبيرا دبران المشي أحمد نجاش شيء ما مش شامل شيء أحمد نجاش رتي بودانه أولا في آخر إسرت قرانه عفوا ميتك جدمان شيخ ريفون تنا رب برتن شيخ أنيو حسن أحمد شيخ حسن أحمد رتي مال برتن أصول مو بلوغ مو قرآن لفظي قرآنات لفظي قرآن شيخ حسن رب برتن بودا أنيو خالد تدبرتن عبد الله أحمد حاجي شيخ عبد الله أحمد حاجي ترتي قرآن وانا في فنه تفسير مو لفظي قرآن لفظي ما شاء الله أتشبودا المشي أحمد نجاش شيء ما مش شامل رتي مقتصري في سفينة إسرت قرانه إيجاسم بودا ربي إسان داو رحمته قدو في شيخ عبد الله آدم مررتي بافدلي في شجاع خطاب جامو إسرت قرانه إيجاسم بودا أتشي برادة منه شيخ شامل الرتي قافة برتن سن شيخ شامل كن أيسي جراتا بدمو لقى شيني قياسا بدار جيران بدار جيران إدو أبان سار لقبو يخانا جيراني ما شاء الله إيقا سنبودا إن ديسا ديمنه غورو إن ديسا نمشي سوا جرا جامرتي دا في الزبد قرانه چبودا ست ديبنه شيء ما مش شامل ما المشي من نجاش كرفو دبنه رتي بلو خافي رياضة
هاية الإسلام في قافة أصول لخني في كتاب التوحيد مجلس سرتين قرامو أصولها في كتاب التوحيد في بلوغ المرام أقسم 40 رياض الصالحين شيخ الرقراني أتشبود شيني غرف في النيران براد ديمنان أتشرا خنّي شيخ مصطفى ورقم موجي الرتي غورو غبا بيجان أتشجرا غنمي تقودا تجريد يسر قرانه تفسير شيخ أحمد توفيق ترتر قدا يسرته جمره إيغنا شيخ محمد عارف شيخ محمد جمال رتي وانا في أولا قبوفنه بدت ترتر خيستي إيغا سنبودا وانا في شيخ محمد عارف كن يرتي فينه بيا خرودا إيغا سنبودا ديمنه شيخ عبد الرحمن بسول لبرتي مسلمي في بخار إسبرتي قرانه إيغس بودا غربية أسغل لبيتن دوبا بيونا ديو تاتي شيخ إمام الشامليس ديمنان أبان كينياس كان أمانا مسجد شيخ من جاجسان إمام ما غاف شيخ النجران أمانا خرات عليه فود أبا خيان تيف أمتا صدم إيغدو شيخاتي هركا قباته سنبوديني نجار سمنان إن شاء الله أبان كيسن نما شيخة توري نما شيخة توري ما شاء الله ما شيخ وما شيخ من نجاش نجاش ربي نما خنو بلين كيا أبان شيخة علمي دي بي ما شيخة هون وان الدنيا ما جمعتي سادي نمني شيخ أحمد نجاش نما جايباتي أسكيسة توري جتو إدو تنخيسة توري شيخ أحمد نجاش يجون عالم جايباتي نما قرتي مجلس كرايسة توري نما مجلس كرايسة توري شيخ أحمد نجاش سنرا نمني أمانة فودة أبا شيخ خنياتي جتورا أبا شيخ خنياتي أبان شيخ خنيا أمانة شيخ أحمد نجاش رافونان نمني أبا سنرا أمانة فودة إسنمي نوي ما شاء الله ناتو فودة أيه إيغا أبان دنيا رادمي إيغا إسرا أبرا خنق بلوتاي أما أمت ديدمي في لما ما شاء الله ما شاء الله أنغا ويا أنغا أما روجنا حاسيني خنتي أيه أنا ما توركا قبا ما شاء الله إيغس بودا مسجدا شيخ الندران التقرا يسنيس نبلفنه أيه قدفنه أبوتا سني رادين كاين دبمنتي أنك ويا أما أتي أغرتو خنتي أشرا ألفني تكا هرايم بافنه جمانس تكا يوقانه إن شاء الله أنكم مجرو خنتي أكنت ولين جراجو obboleeyyan kiyyaa kabajamoo fi jaalatamoo kanneen viidiyoo tana daawwachuu jirtan kunoo seenaan sheekha keenya tana fakkaatti mee asumaan gaa sheekha inshaallah takka gaafa barnootaaf darasummaadhaaf yaatan san keessatti maaltu isin qunname osoonii fi yaatanii barachuu jirtanuu yeroo san keessatti makiinaan dhabamuu miilaan lafa deemuu guddisuu sinqiin dhabamuu rakkoon gaa takka takka gama qaariyaatiin fi kana kanaanis namarra ni gaggeeffamti deebii maasis waadilaa jira inshaallahu taala san keessa wanni qunnamtan jira wanni isin mudate jirti gama mootummaatiin cunqursaan isinirra gaggeeffame jira ni jira baay'eedha gaafa goroo hindheeysaa baddannoodhaa gad ganda sheessa waajjiraadhaa tatteenyu odoo salaata zuuriidha salaatutti jirru darasoonni baay'een namjaa salaata keeysaa sheeni salaata hidheereysaa irra caalaa nama salaata dheereysuuti salaata rakaata lamaan keeysatti namni jaa kufe qoonqoodhaaf kufanii odoo hin bayyanatin osoo quraanallee itti qara'u jirru sheeynummaan bayyanatee biddeena dhufee kutaniifi isaan sana hojjaa quluu sheekaa keeysaa obaafnaan ijoollee sarrooyin itti deebite sababaa sanitti sheeyni borummaan hun godaanee raammis bakka jaan baxala buunee raammis keeysatti irra guddaa torbaan lama guutuu firii agamsaatii fi goraa hudhaa bicha shankoora maas warri raammisun qoqqooqaadha hoggaa bira dhaqan darasaa lama malee hin muraniif shankoora saniin torbaan lama jiraanne ol deebinee sababaa san godaannee tortora hoggaa gallu achitti gaafa san yeroo san abacaachaa daadhaa jaanii afaan oromoo ka'an rakkatti bakkayyuu babal'ifame kun guyyaa san eegalaman darasoota tokko ka dhufee abacaachaa jaanii gaafa san abacaachaa daadhaa opappa qaraasaa jaanii nama qaraasanii afaan namarfaati moo oromanyaan joggus kana afaan oromoo jaanii waan san darasaan Muhammad Arif
درسان شيء عمتو في السن هردفت جاني ورانا نقاني هدو وري ترترا ثم لساني جبادا ربي وجه نغرغارني من أروزا فودني من أروزا قرادا نقاني إماما نرامرني ونقادو تجمع هاري ورسين جاني تيب اللي نكنني موسيقى خيست نباسن لبو تنيا موتما راغويا سان ككنا نكنمه اسم براروف جچو نبراروف جچ نباسني آيوني توك رفته غاريدا جيجراتس دوتوس جنة ربي آخر نوفي اسين سن كتابان كينيا شروط جرو ابن كثير في تفسير القرآن فوته إماما كينيا مدور كينيا أخا خايته أكنا ما قرآن دكتوتي ترترق الله نبافته خرام خينار نبافته إسي سني رب لبو قيا نباسه ما شاء الله نجرة تكنا تنبا ينجرا جزاك الله خيرا واسن الجزاء شيخ خينيا عمل لي ربي ورميس نادي ريسو خانا خيستي غا بليان كي يا خبجمو في جالتم هو خنن فيديو تنا داوچو جرتن سينا تنا اركو جرتن سغنتا بشنن سيفتو اجايباتي rakkoon diinirra nama mudattu ni jirti barattoota diiniif mee asumaanuu sheekha wanni dhaamtu maali rakkoon hoggaanii fi barnoota jira rakkoon nama mudatti jirti rakkoo tana obsanii galma haa geessisanii moo baqatanii irraa diin kana dhiisanii karatti hafuudhamoo maali mee kana keessatti faayidaan guddaan jiru namuu numa beeka gaafa san rakkoo isin mudatte saniif gugattanii barnoota dhiiftanii hin dachaane hidhattanii tumatti jabaattanii kan qoonqoon isinit jirtu akkasigaa mi'a isaadhaa fi xaaxa isaadhaa fi kana nyaachaa jechuudha agamsa hudha buruurii maal jaan kana gaagaara keessa waa hedduu jira kana nyaachaa jechuudha inshaallahu ta'ala obsanii obsaan baratanii asgaan mee barattoota ilmiitii maal dhaamta yeroo ammaa darasaa barachuu jirtu tan rakkoon itti jirtu ta baqattee suudii aanaa ni dalagannaa maal jettee qalbiin harkatti irra wal qabdee jirtu mee maal dhaabdan sheekha obsaan galmaan gayaa jazakumullah wannin dhaamu farraan tana yeroon arrattana keessa jirru yeroo ilmi hundinuu kan magaalaa kan baadiyyaadhaa dammaqee jiru yeroo arra darasoota yoo ifi baastaa nyaatan yoo ifi mokoroonii nyaatan warri qaariyaa isaan dura duursan kan saanaa guutanii kennaniif yeroo yoo ifi iida isaanii ijoollee dhaabitan dura darasoota kabajan yeroo nama alimaatii lafaa kaan arra carraa kana warri mudatee qabu kun gaafa duraa san nuti namni zakaa guureeti kitaaba takka bitachuu arbeeyna hin dandeessu zakaa guuranii zakaadhaan kan si ariyan bitatan arraa darasaan akka gaaritti namni diin babal'atee dubbachuu mataan ol godhatanii danda'anii nuti guyyaa imaamaa laaftoo harawaatti firraa marree guroo keessa hin kunnuuni jenne daawweedha firra deebifne guyyaa akkasii jira kan amma imaanaan akka jiran yoo imaamaa uffattee dabarte isin dabartan uggusuma hidhamta guroo keessa hin kuttuuni bira dabartu malee tanaafuu arra darasoonni carraa kana keessa jiran qabeenyi waayyoonii fi kiiloo takka ama tokko awwadaa yoo dhaabbataniis makiinaa ama tokko bitatanii qabeenyi akkasin ta'u kanaaf jecha wanni barnoota caalaa hin jirtu kana addunyaa tana waan fi olii ilaalanii arruma tujjaarraa odoo hin ta'in barnoota badutti jiru kana dhaalamee kana dura obsanii rakkoodhaas hin qaban rakkoon irra ulamaa'ota mutaallimtoota irra barachuu jiru kana irra jirtu rakkoon nasbee isaanii miitu iddoo jiran hundatti kabajamanii diin kana firratti odoo hin tuffanne bahari irratti hin deemanii osoonii fi diin kanarraa lazaa hin oofne naamusaan kabajaadhaan diin rabbiin kenneef carraa irra arkatan kana fayyadamanii akka gaaritti sheeka sheekanii ta'uudha isaan irratti jiraataa osooniif xiqqoo takkallee if duuba deebi'anii haafiz alquraan ta'uu isaan irra jiraata masalaalee gaafataman hundarraa jawaaboo kitaaba tokko lama odoo hin taane fi wassanuu osoo hin taane umrii keessa jiran kana yeroo arkatan tanatti gammadanii akka gaaritti akka barnoota lafa qabachiisan if duuba dhaalchisaa akka deeman kanaan hedduu isaaniif gammadaa rabbi alaafisuufi kana laalanii cinqee addunyaa tan jirre tanaaf jecha bishaanit deemanii addunyaas rabbiitu kannaaf isaaniitu qara'ee beeka tanaafuu akka jajjabaatan dhaamsa kanninaaf hin cinqabne darasaonni amma akka gaarii jiranii. Maashaallah obboleeyya kiyyaa kabajamoo fi jaalatamoo yaa barattoota diin islaam dhagahuu jirtan inshaallah seenaan sheekan keenyaa keessa kutan kun kana
yeroo ammaan tanaa keessatti yaada nama ba'uufis silkii jiraa haadhaa fi abbaa yaada ba'uufis sinqii fudhachuu fi kanaafis makiinaadhaan deemanii wanna ta'uu fi kanaatiitu jira. Kophee uffachaan turre sheekan keenya yeroo duraanii keessatti kana keessatti kunoo dhaamsi sheeyni keenya nuu dhaame kana fakkaata. Sheekamee yeroo san keessatti zabana isin barnoota jirtan san keessatti gama shirkiitiinis ni jira waa hedduutu jira gaafa san keessatti hadiisni hin qaraamu safiinaa fi muqtasar maal kanaatiitu qaraama kanarraa maal gartan gaafa san keessatti maal gartaniiti yeroo san tawhiidni kun hedduu babal'atee ni jira mee ummataanoo maal jettan gaafa san keessatti waan gartanirraa gaafa san kitaabni fuqahaa kuni safiinaa fi muqtasar baafadli umdaa kajennu kun minaaji fi xullaaba kana qaraamu kun shirkii irraa nama daangeysu inuma hin danda'u hin dhoorkamu sheeynimmaa waa hundaa xullaabii fi minaaj qaraasisu sheessa waajjiraadha kan hin dheeysaa sun mawluda sheekha kiyyaa jee sheekh Usmaa'il Waliyyiidha dirqama baatii lammaffaa guyyaa 12 achitti godhaa hoggaa deebi'ee baatuma san keessa guyyaa 22 hadiraasaatti godhaa jechuudha hadiraasaatti godhaa gandamma sheeshaafiin akkana keessaa bahee biyyaa ol galee kanatti miidiyaa irratti namuu jaalataa jiru kana sheekha isaati guddaadha. Gaafa san kitaabni fuqahaa xiqqoo takka dhoorkuu hin danda'u shirkeen namni hujubaa shuumoo dhoorkuu hin danda'u darasoota yaamanii inumaa akka waan rooba isiin roobduutti hoggaa shuumoo affeelanaawwan darasata nyaattu. Yeroo hunda darasaan nyaata. Gizee hunda keessattuu wanni darasaan inumaatti nyaatte hoggusuma jaanii namni waan takka dubbatu hin jiru akkammaan tana arkaana islaamaa arkaana imaanaa warra qaariyaadha barsiisan kun hin jirtu amma goroo hin dheessaa san amal lamaan taa'e amata lamaan san keessa qaariyaa takkaan jijjiiranne booroo warra qaariyaa kiyyaa takkaa gadi hin ta'e hin beekamu ajnabiyyii jaanii alumatti mooyyee mana jala namaa kaan assalaamu alaikum jettee gingilii ol kennatte hanqa hiraata godhanii sii keessa kaan achuma teeyseetuma qaawaan sii gakkennanii fudhattee deematta malee akkamatti seenanii waa hundarraa qaraasisan kun hin jiru shirkii dhoorkuun hin jiru nutu eeguma riyaada qaraanee tajriida qaraanee tafsiira qaraanaan wannummaan idaanurraa nama ittisantu kun as jirtii jechuu achi keessa beekame malee gaafa san kitaabni fuqahaa akaamni sun xiqqollee shirkii irraa nama daangeysu hin danda'u ammallee darasoonni keenya sirriidhatti kitaaba tafsiiraa quraana hiikaa isaa sirriidhatti qo'atanii baruun isaaniirra jirti ammoo kitaaba akaamaa san baruu waa hedduudhaaf wanni fayyaduuf sharxii salaataatii fi waa hundaa faraa'ida isa qabu saniif malee guyyaa san shirkii irraa dhorkamuu inuma hin danda'u darasumaa uta shirkii irra bobbaatu jazakallahu khayran wa sanal jazaa obboleeyyan kiyyaa kabajamoo fi jaalatamoo kanneen viidiyoo tanaa daawwachuu jirtan sagantaan teenya taarraan tanaa kun kana fakkaatti insha Allah taala sagantaa kanaa kana fuulduraafis walfaanaan isiniif fiduudhaaf qophiidha meegaa asumaan sheekha umriin teessan meeqa hangam takka tilmaamaan dandeessanii dhugaadha hin dandeenya gaafa 1960 kan hin dhaladhe yaarraan tanaa amata 40 fi jahata amata 46 inshallah mee sheekha asumaan inshallah taala yoonii fi gootanii jiraatanis yoon godhinis inshallah ni gootanii hajji gootanii jirtanii inshallah taala karoora qabdammoo gootanii jirtan هنقول أجي إن شاء الله نياجا الحمد لله يا ربي زاد قد هذا نجيسي خرجت مجرى ملء هنقول يا مدرة ما شاء الله هنقول أكنا شيخ خيني إن شاء الله تعالى مرسى لما سدي أفرشان تربا سديت جربنا هذا الدبسو يروى ما تنقيستي هجي دكورا إن شاء الله قبي رجرا أعرف مفولدرا فزديم تناف ربي سانا جيسو النتي كجايبات إن شاء الله إساني دعاء جونا obboleeyyan kiyyaa amaanaa fuudhanii deemuun jiranii inshallah taala amaanaa tana rabbi isaan irratti hatiisuu tiisaniiti jajjabaatanii deemuun jiranii inshallah taala meegaa xumura irratti walumaa galatti ummata muslimaa guutuudhaaf sheekha wanni isin dhaamtan maali yeroo ammaa tana keessatti baay'inaan ilmi namaa diin dagatee addunyaa jala ori'uu addunyuma tanaa tan jala ori'uu qabuu dadhabee
diin kanarraa shaakalamee osoonii fi addunyaa dalagee ifarkan naqin osoo diin gama diin deebi'ee akhiraa dalagatee rabbi biraa waan qabne qullaa kamman rabbi bira dhaquu deemaa addunyaa sin arganne akhiraa sin argan hin tolfanne maal jettamee kanarratti akhiraa jabeeffadha gama diinas deebi'aa irratti dhaamsa tokko gama xumuraa irratti. Kuni wanni silaa xumura irratti isaaniif dhaamu barbaanne hawaasa muslimaa hundaafuu addunyaan rabbiin addunyaa tana kan jaalatuufis ni kennaa nama hin jaalanneefis ni kennaa ammoo diin namaan jaallu qofaaf hin kennaa rabbitu jee diin jaalatamu kan wajjiin galan addunyaa tana laalanii nama ifi olii laalanii bololuu odoo hin taane addunyaan addunyaa caaltu barnoota kanarratti jajjabaatanii kan guddaadhaa kan xiqqaa kan dhiiraa dhalaa iddoo hundatti baratanii addunyaadhaaf bololuu odoo hin taane addunyaan daara nafaadaati addunyaa keessatti ummanni gabarra warreen rabbiin faxinummaa kenneef akkuma nama doonii irraa dirreedhatti achi ba'uu godhaniiti wanni nama biratti hafaa akhiraa waan carraaqatte bichaa waan ta'eef jecha osoo duniyaa qabamtuu hin qabne tanaan dagamuu odoo hin taane namni hundinuu guyyaa keessatti marraa takka illee taatu istighfaara rabbii isaa jaayee yaadatuun waan sa'aa xiqqootti harkatanii sa'aa xiqqoo milkaa'an tanaaf jecha addunyaa laalanii akka hin kasaarre kan dhiiraa dhalaadhaa kan xiqqaa guddaadhaa yeroo hunda barnootaa fi rabbii isaanii dubbachuu akka hin lakkifne addunyaa tanaa jaanii rabbiitu namaa kennaa mirgaan qabatanii addunyaa jaan bitaan akka qabataniin dhaamsa isaaniif godhaa rabbi alaafisuuf kulli marama muslimaa toofi. Akkana obboleeyyan kiyyaa kabajamoo fi jaallatamoo kanneen viidiyoo kana daawwachuu jirtan inshaallahu ta'ala unoo sagantaan teenya har'aan tana kana fakkaatti inshaallahu ta'ala sheekan keenya kabiraatiin guyyaa biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti dachaanutti نترككم في رعاية الله وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جنة نجيا النفترة جزاكم الله خيرا.